आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहानबद मरु ओइबा पाव मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन सिंहना इम्फाल ईस्टकी काइराउदा इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल अमसुंग डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर हांगदोखरे मियामना सरकारना पीबा कोविड की जन अकांगलोन ngakpinaba मुख्यमंत्रीना अमुक हना अपील तौरी मणिपुरदा हौखिबा पुंग कुनमरीदा ख्वाइदगी यामना मी 419 कोविड-19 पॉजिटिव ओइरकपदगी हौजिक राज्य असिदा एक्टिव केस 6,635 लेरे इंडिया मेट डिपार्टमेंट हाइरी समुद्रगी नोंगलै नुंसित यास ngasi numit ungba siaida awang thangba orisa amasung nongchop bengal lanjilapa yana leire amasung laibak asida hojik phawada covid vaccine dose koti kun hena kapkhre Laibak asida COVID-19 ki laitat amuk hana sandoragli ba sigi yanglaga cheksin ba watpagi thong singtok pinaba haijari COVID tagi ngak thoknaba cheksin thorang khudimang ang asatpiyu aduga ahanba dose gi vaccine kapkhraba mioi singna matam chana ani suba dose gi vaccine kapthokpiyu asoyangam thoktanaba makhada haijari bani am singa singak na chatpiyu face mask sokpiyu social distancing ngakna amaga phuttaruk lapna lebiyu mai mit amadi khutchatoina hamdoktuna tarutanana thambiyu COVID-19 dagi ngak thoknaba tangai phadaba chatna kanglon chingak na chatpinaba Dhana Manjuri University gi Vice Chancellor Professor Nongmaithem Rajmohana appeal tawraduna hai lamdam sigi miyambu Nongmaithem Rajmohan singa ayhana hama bukla kurumjari nungsijeraba irecha sing tamthiraba COVID-19 laichategi kanjanawi damakta ekoi amuk hanna chekhinbagi phirep longminasi COVID ki vaccine soidana kapthokpiu face mask soidana upiu mi amaga gi marakta yamdrabada foot taruk lapna laibiu hand sanitizer sinabiu hand wash natraga sapon sinaduna khutcha sengna amasung toina hamdokpiu laichat asidagi ngakthoknaba matamgi lengang piba tangai phadaba chatna kanun sing ekoi khudimona ngakna chatminasi cheksinba haibasina laichat asi changhanna nabagi amadi masidagi isabo ngakthokta nabagi khwaidagi pharaba pambaini mayambu amuka hanna khurumjari हौजिक मपुंग ओइबा पाव मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन सिंहना ngasi ayuk Imphal East ki kairauda integrated आयुष हॉस्पिटल अमसुंग डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर अमा हांगदोखरे थौरम अदुदा वांगांगबदा मुख्यमंत्रीना हाई हौजिक लेरिबा कोविड की लाइचत असि एखोमयाम पुन्ना होटनामिनारबदी सोइदना लाक्सिनबा अंगनी मियामना लाइचत असि थेंगनानाबा मतमगी ओइना सरकारना लाउथोरकपा जना कांगलोनसिंग अमदी अथिंगबसिंग सोइदना ngakpinaba मुख्यमंत्रीना अमुकहना अपील तौखि mahangna hai Imphal gi Jenims Hospital da ventilator yawba ICU phamung humphudra mathoi ama simgatli phamung jamai hengat hanana yamna kanna hodari covid laichat asi thengna bada frontline worker oina mangjil thariba doctor amasung nursing gi pukning sonthanaba thabak tawbidanaba amasung makhoibo hena pukning thogat pinaba mukhyamantri na makhatana appeal tawki mahangna hai covid na leikhidrabai mung manungi awabada sarkarna saruk yari makhoida kari mating piba yabage haibadu khanaduna pinabo khonagani मुख्यमंत्री ना हाई मसी मतंगदा नेशनल पॉलिसी अमा अथुबा मतमदा लाउथोरक लगनी हाइबगी थाजबल लै मुख्यमंत्री ना अपील तौरदुना हाई खितंग नारकपदा खितंग वाखलद चिंगनबा मलापदा टेस्ट तौथोपियो ऑरेंज फोर वन वारका न हॉस्पिटलाइज तौगी थीबगी चनबिसे मसे कोई इमीडिएटली मसिंदंग स्टॉप तौबु नमदि अखोय मणिपुर द कैजुअलिटी सुरेली हिंदबु नमदे मैम पुनमक बे कोऑपरेशन इजरी कोई होनबे याबो होनरी सिगी लाइना से Hibigano, so overcome togani, unity the car like discipline society and Kakushamoxi. Police not Hokoya de talked about, women of Hokoya de talked about, I now Upiba, Tatana Hayana, but I will not talk about. You have a group of Punguno, Pundaba, have a highly another. Other than Sandu, put up the thing. थौरम अदुदा CAF अमसुंग PD की मंत्री TS हैदराबाद मणिपुर विधानसभा के उपाध्यक्ष के रविंद्र एल रामेश्वर MLA अमसुंग लोकसभा की MP डॉक्टर RK रंजन यावखी मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेना हुजिंग हाकिम मामांगदा चुराचांदपुर मिनी सेक्रेटेरिएट संगाखरे संगाबगी थौरम अदुदा जिला सिगी
थौरम पुरीबा मंत्री बुंजागिन बाल्टे MLA सिंह GS हाउपू अमसुंग भी हंगालियान TN हाउकिप अमसुंग DGP LM खौते यावखी खोंगचत असिदा मुख्यमंत्री ना चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेमगतलिबा ऑक्सीजन प्लांट सु असि संगागनी मणिपुर दा कोविड-19 ना मरम ओइदुना अनाबसिंग दा ऑक्सीजन पीनबो होनबदा थेंगनारिबा कुथोंग चादबसिंग असिगी येंगलगा सरकार असिना राज्य असिगी तोंगान तोंगानबा मफमसिंग दा ऑक्सीजन प्लांट कया मरुम लिंखनबा होनरी मसिगी सरुक अमा ओइना चुराचांदपुर जिला दासु प्लांट असि सेमगतबनी आइखोइगी चुराचांदपुर पाउमी फ्रांसिस सोंगातेना हक्सेल विभागी पाउ पल्लदुना हाई ऑक्सीजन प्लांट असिना नोंगमदा लिक्विड ऑक्सीजन लीटर 200 पुथोकनी मसिना माइपाकना थबक हौरकलबदी जिला असिदा थेंगनारिबा ऑक्सीजन फंगनदबगी खुदोंग चादबा अदु खरा मखै कोकहनबंग अमलगनी हाइरी मणिपुर दा हौखिबा पुंग कुनमरी दा ख्वाइदगी यामना मी 450 कोविड-19 पॉजिटिव ओइरकपदगी हौजिक राज्य असिदा एक्टिव केस 3,635 लेरे हाइरिबा मतम असिदा मी 149 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखी मी 15 सिखी मणिपुर दा हौजिक अपुनबा पॉजिटिव केस मसिंग 95,958 सुरे मसिगी मनुंग दा नाबा पाकिबा मसिंगना 19,993 यौरे नाबा फबगी चांगचादा 39.9 दा लेरी असिदा सिखिबा मिगी मसिंग 800 सुरे मरक असिदा हौखिबा पुंग कुनमरी दा राज्य असिगी तोंगान तोंगान बा हॉस्पिटल सिंगदा डी टाइप ऑक्सीजन सिलिंडर 1,130 अमसुंग बी टाइप ऑक्सीजन सिलिंडर 400 पीखी हौजिक फावदा कोविड-19 वैक्सीन कापखिबा पुनबा मसिंग 3,52,430 सुरे नोने जिला दा नोने बटालियन असम राइफल्स नंगारंग थी हुंबगी थबक जातबदा खुजु कुलाई कया मरुम फागतले मदुगी मनुंग दा AK-47 राइफल अमा 7.62 मरु कुंठानी थोय अमसुंग 5.56 की मरु अमा यावरी हंदकता लालहुलुप ZUF की फैक्शन अनि खुद थोकना खिबा दुगी तुंगदा ngarang थी हुंबगी थबक अदु चतकीबनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी फालदगिनी इंडिया में डिपार्टमेंट हाइरी यामना का हेनकनबा समुद्रगी नोंगलै नुंगसित यास ngasi numitungba siwaida awang thangba orissa amasung nongchu bengal lanchilakpa yana leire nonglai nungsit asi pungda kilometer 150 dagi 155 phawa kanba nungsit ka loinana dhamragi awang amasung baleshorgi kha thangbada paradip amasung sagar island gi maraktal anchilakani med department na hai nonglai nungsit yas asi ngasi ayuk pung manga makhaida bangop sagar gi awang nongchukda dhamra dagi kilometer ni phurom aduga दिघादगी खानों चुप्ता किलोमीटर मरफुद्रारोम अमसुंग बालेश्वरदगी खानों पोक्ता किलोमीटर मरफुद्रारोम थापना लेखी मेट डिपार्टमेंट nga phaba miyoising nonglai nungsit marakta samudra da kumdanaba khangankhre nonglai nungsit asahi yenglaga nungchu bengal orissa jharkhand andhra pradesh tamil nadu amasung andaman nicobar itatki damak national disaster response force ki team 139 sem saduna leire makhoigi manungda team 103 di ground da sijanagani aduga self contained team mapanna samudra khongbalomda nonglai nungsit asina changchilakpa thengnagani Laibak asida ujuk phawada COVID vaccine dose ko ti kun hena kap khre masigi manungda ahanba dose kap khiba healthcare worker lak marphudra tare lising marphudra mari henba amasung ani suba dose kap khiba healthcare worker lak humpu tare lising kunipan henba yauri frontline worker ko ti ama lak angkai matoi hena ahanba dose kap khre aduga lak marphum doi henbana ani suba dose kap khre Haksel Mantralayna hai chaihi humpugi mathakta laiba mi koti manga lak humpudra mathoi henbana ahan bados kap khre amasung lak amali sing marphutaru henbana ani subados kap khre Kendra na hairi hujik raja amasung union territory sing da kap na pa covid vaccine dose koti amalak humpudra tare hena leiri Kendra na hujik phawada raja sing da vaccine dose koti kun mathoi lak maripumapan hena pikre Dose lak tariat amat supina batafrang tau tuna leire. Masih raja amat sung union territory singna numit humnigi manungda panglagani. Luisilak pada COVID-19 daging ngak thok na ba face mask sopa putaruk lap na leiba khutsa madi mai mitaru tanana thamba haiba achamba thong ohum singang na tatpina ba amuk ana insingjari. Aroi ba damru ba pau amohna. Mukhyamantri Nongthombam Biren Singna Imphal East ki Kairaoda Integrated Ayush Hospital amasung Dedicated COVID Care Center hangdokre miyamna sarkarna piba COVID ki chana kanglon ngakpin aba Mukhyamantri na mukana appeal tawri Manipur da hawkiba pungkun mari da khwaidagi yamna mi 450 COVID-19 positive oirakpadagi hawjik raja asida active case 3,635 leire
India Met Department Hairi Samudagi Nonglay Nupsit Yas ngasi numit yung ba suya asiwaida awang thangba Orissa amasung nongchup Bengal ansilakpa yana lady amasung laybak asida usik phawbada COVID vaccine dose koti kun hena kapkre pawlu jari